Ashanti region kwana say across board across the country. Enti yɛmfa say any nya akwanya kra ekoye no 3,000. Enti omo nya akwanya kra so ankon so kra 3,000 yɛmfa say 6,000. But enam demonstration wa ye be ye no e ka obi ani nti no ye ne illegal ne illegal fo nyina no ye be kan ye ho abom. Na say ne mo de illegal kan ho de na say mo demonstration ma floor no at best. Ya floor me da say ma men church home kakra enchero. Na me nua edugyanfi e ka asem bi na eye me de pa. On say krata no a ye de ma ye no. Say e de krata ne ma ho na say wu a ewu na e kina wo ye illegal. Enti se ba na say me concession na 25 acres no. Se me gina so na say e nyanye enru ba bia na say paper no ewu a ade kina ekoto minister anim na say on sign a Kwaku Duah unisa de tie ni. The moment abeka say bibie illegal ni illegal. All right? Yeah. The moment abeka say illegal no or the face of the law no illegal. Enti yam so. Enti de pesi hu ne say small scale miners mo won krata anase bia afi bi atwam anmre bi atwam na mo won krata ewu anase obi ono so ewo pepa so ono so be small scale mining na owo when fidie bia obeya on sense ase onye bibia ofa ekwantrodo no so no de aye o apply se ne beya ema ne koye illegal mining matro mon krata de akoma na bod mon krata akoma aban sa aban nyina ne tumi so emfa ma mo lines na mo mfa nya adwuma mo bona no onye kwan bi oso mfa so bia no mafa so enti sankrofo no na mo pese mo ye demonstration enye sa na tie sa na tie na so enye sa na tie ne nyina ne say de maka etro se krata no achoki na the moment krata ne nkura ewu no I say okura lances otwika so otwini mfie wo ha kura so lance na ewu police ni chiwa sebe ewa difo ana ewa mbra nanim no it said de tie na epe na nyankofo adom so ye enya ye lances but ebi no ewu omo renew akochoki na omo so ya bamu ya ba say ye nya concession foforo na ye nkrata no so nso achoki yenye enti ma mfanya mfaton kakra nkyerɛw sesi say obi edinu ka atwi ana akọ driving school na so wi na say yes ye ma no DVL si wo mo ma no lances entwini car na ne ka si wo na sebe obi yare wo fie na wotu ni car so de ne ba comfort anochi a nyame anim na se police ne china eye DVL for omoma lances na ebone ana dipakro na otu car no lances wo na ewu na me cho say exactly etina me cho say achoki sa no ye ma lances no on so kon driving school awie obi atrenchen bia si fie ho ana obi apira na say obi yare serious na otu car so de ko comfort anochi na police ni akojanse lance we na de ochoku lances no ene de ono so obi ewu a ode ahopepre ede nipa no hospital no hwan pa na ema illegality ni ekoso ho keke na mpese yehwe ena ye fa ento obio aban akope ana Ghana akope bosia na nado danko akufu ado ene MPP aban aginam se no mema moye mining nimdie no ebia ewo form ana illegalities no edoso sadia me training mu ewo takwa ye ko school obi antwa kapre ema ye de ko kama ama nyina wi nipa ne 3,000 na wo akwese takwa university akoyi akosua ade ehunu se de siye mining no na se o ma ye sa ba fi ma ye certificate nyina kura na utimi eka kire se lances on sign na opese sa school na de ko na fa so pen na ewo so nyame anim asem bi wo ho a Ghana nyina no o se nyina efa ye nyina sika ye nyina bi me ko mako school aba na be mining na se menya kwanya mining na me fa adwumayefo dodo a be ma unemployment na so ayede ati ama Ghana nyina anya yeso mfa so na se be ba na se yakọ training nipa na ba wo kire no ade no se de nsinye adwuma no wo kire no bibia mu na afi the lances be to na so won sign ma no a de sai nipa no hwe a ade ne onkoye etimi de mehwe mu a illegalities ne de efri aban mu na ma illegal ne de eba nyesa obi apɛ so obeye illegal no efri se meminim se me illegal abosia makobo me de be hye madwuma ne mu no enye de enye yi anas ebesei na me di krata abeto se sign ne mfie ekọ mfie be nan na se yentimi sign sa krata na nyame anim ade na wo se ba illegal na be se etimi ede eba enti ye ka bono a efa kese no yemfa mo aban se ono na for ema illegal ne ede ekoso ebi nam de yemfa to kire no driving license no se DVL emo mie na so mo to mo punu so mo ma biwa
what I say illegal ebe koso enti the more obeye mining sector no yin say obe design no in such a way say ebeye mining no aye ne kwan paso because yen kwan na mining yen kwan na mining say na ye ka prof assembly en fa twem kakra Professor Fimpo Boateng tama nanado danko akufado o friend central fo nhiem no so yen central ni de obekai central ni ba kubusa say na galamsin sensem ene ye mining sensem no adinti na stopo on pese o se Professor Fimpo Boateng eko Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire for say say o munsuo na okọ ba na hwe ye be dane ntokwa kra o Ghana ne Cote d'Ivoire entem ene ye nkọhwe Ghana for bebre be 40% o Cote d'Ivoire o mo ye adwuma ye simple assembly bia wo ye adwuma na assembly ho na okotuatua wo niema o paper say ye dey fa ye adwuma na ye na asomdua ye dey aba so because at the end illegal ne dey say e ka illegalities ne ekoso mining sector there ene fa so bo no bebre emo aban any minister no nti da ben na ehwe ni mu say mo demonstration na be hwehwe so yo demonstration no next week da ye be hia neck ene omo ka bia ewom stakeholders nyina be hia ye demonstration na nyame anu ya na ye nya nketuam efri say be bia Ghana hafa na nyina no ye association ye dey ho boliga tamale wa be bia omo ye ho enti nyina be ko chairman for nyina ye be hia na obia ya kire na dwen na afi ye de dapot na ye dey esiwo because ye ya enye kumasen ko a e free ha bebre ne nyina ba be hia ni agye na ya tintes kokko wa kira ban say yesa ene etra omem ono ane kan ye osema ye nyina anya spectators ye nyoma bapa ye hwesi de man be si akoso ade ntina ye kabi nso a ye mfa e basa na de areho abehye ma na o manema atinisuo e basa de e de Ghana empumtuo nyina ekofom se ekoba se munya adwuma mutifia e de na mohwere yo me da wase on se adwuma no na ebinim e sika kese pa enipa e ka so mafa ho awu a enye easy me kai se tama Operation Vanguard ebae omkɔhye mana bako machines na ba teleso bebre na ɔse mayam dan ada na MPP for mo yam sa me so nyina hwɛ ye ani wan ye anu ye ani wan ye wawu ye nia ye wo Elder Ben Elder Ben ye 2017 was 2018 the beginning na ban ba no so ye mie adwuma na hwɛ a ne nkwa behwere no ne se wo men kasa no ne bom pae ma chaplain ne bibia ampani ampa ya mie no wawu ne nyina ne se bank ne to machine ne ma no bank so mo nyim se ya twa mine no se de banda to so ana ye fan to so o mo fa ho ti ne bada chi no ma oyeye no bank wo nyina ya tetiri nyina ma nasa afi edem anu guase na ede eto no wode honhon sa na odi wuye enti sa implications ni nyina na se ahokyere na ban de beto ye so no compensation bia so ni ho a wode ma obia enti ede ka aniguase ene ahopepre kwantuo bebre ebija minus so a ye kase ye kan adaje krai de beboye adu aja emsenche be de common bebe wiye mate na ede asem as secretary to the organization or association no ede enkra na asem na wo ka kire